Alright, we see my mom akwa bi me family the Bonesman TV. Me the Bonesman. Enche bia na ohun se mene abusiafo wi aye interview kakra concerning Miniaba Bushra na abaya de ne kotudwe owia na stigmatization okuskuma mockery kakra ana seria na mo de sere ne ade essence na woni hwiche na asetema den kakra ntino awusia de tumonim ama munyina obi aka na kuma bia no eboa se sebi yemra na yeme bibi kakra infama obusian tina na yebaya okakra wo de boa ye se ba chobit mo so mu ne adofo kakra omo ede boaye no ye wo hwiche monopa chian enka nsuda hwiche brand new one enka nsuda sisi yesi emfamra bushira na onfanko school enti okay wait my page anymore no enti ena yo ha ye de hwiche ena ebre bushira nti minim o ma me no obetima afana siman nanka hwese ne ebesi akọ atubam jijidam jijidam why so we yana na hema why nti abusia I think set the 9 no. It me pia a dine 9 ba. We so it me ba. Okay, enti ya baya ya de hwiche na ebre abusia foi na sabi bushira nso so koskuma anaso wo fie mpa instead say odi ne kotudwe ebewia abo mu ene anwawe mu no ono so anya baabi atena adwedwe no ho ya nsan so amano kwa awo won tsen so won ye adofo so say yemfa booma dewe ensan so enka ho na yesika ngemudu ye pa enti fa no so ehye bibiase na afiri fabo abushia na mise mrekọ animu no ya mebe ma nensa so enti ya baya no enti a ya baya wo asama be ka cha adofo menda adofo a omohwe e wo TV so meda obi bia ase nipa obo a ye bia no yankopọ enhye nanan bebi a oyi free e bia ode bo a meba bushi anne onya hwiche mu awatena no yankopọ nhye obi biara edi nti awusia ya baya na ya nantesie nyina no yankopon hire bibia se da bia yakọ na ye de biba aya moboa na ye de boa abusuafo yi amjan de Bonesman na first time we follow social media handles na Bonesman TV ya baya bonten ene bonte ene abusuafo ene betwe nkomo asada kese so nkoma papa yo gina me hai teacher ni a obeye adwuma na obehia nkora ya onso kana koma otime den amebeboa ya nti minim se emrepa woni ebesa nso ahia makramu nyina bye bye nti ontime nante se na esabi ya kan say ya nanti peja ya nine ontime nante ne sanso ontime nya ne sa se ya na owia twi ne nine no fam sa etisen mi wano wate mi wano mento mi wano mi moska mi wano peponim